Abategetsi muri Mali bataye muri yombi abasirikare bagera muri 50 baturutse muri Cote d'Ivoire bakorera isosiyete yasinyanye kontaro n'intumwa za ONU muri Mali. Bise abasirikare ba Cote d'Ivoire abacanshuro mu gishobora kuzamura umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ahmed Nejib Chebi, uzwi cyane mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tunisia, yahamagariye abantu kutitabira itora rya kamarampaka ryo ku itariki 25 ukwezi kwa karindwi ku itegeko nshinga ryamamajwe na Perezida Kais Saied. Abanyafurika y'Epfo bavuga ko batunguwe kandi bakababazwa n'irasa mu tubari mu mpera z'icyumweru ubwo abagabo bafite imbunda binjiye mu bunywero butatu bakarekura amasasu yishe abantu 21. Muri Nigeria, bamwe mu bacuruzi baretse gukoresha generateri zikoresha mazutu kubera ko zidafitiwe icyizere, bahitamo gukoresha ingufu zitangwa n'imirasire y'izuba mu gihe ibiciro bya lisansi byazamutse ku isi hose. Naho muri Kongo, bamwe mu bageze mu zabukuru muri Kivu y'Epfo bahagurukiye guhindura ibintu bitandukanye nk'ibikarito n'amababimo ibikoreshwa mu gucana mu rwego rwo kurengera amashyamba mu karere.